došli da kritikujemo, pokažemo i kažemo da ovo više neće biti. I što sad ova ide od ozgo, kuće, eno ga du. Pogledajte kako je to sad. Uću vam i uporedni snimak. Na istom mjestu. Neki dan sam bio ovdje i snimali smo prilog kojeg smo nazvali kako u Tuzli se prave Englezi, vozači, što i voze lijevom stranom radi rupa. Jer ovamo su s ove strane desne rupe i onda su oni morali lijevo. I evo, pogledajte kako je to sad. Uću vam i uporedni snimak. Dobro sad ovo što je neko parkirao pa moraju opet malo lijevo, ali do kraja. Evo saradnik će malo da vidi sada akle su te rupe bile sve. Pa i ovamo dogore do kraja. Ovdje je bila jedna ovako polijepa, ovako pozamašna rupa. Pa je čak jedan građanin stao tamo, kaže što nisi prošao, pa kaže už pričat ću tako prođem kroz rupu, puno vode. I gore su bile ogromne rupe. Sretno. Ovo vam je, ja sam jedini kandidat za gradonačelnika koji je unaprijed izvršio obećanja izborna. Ovdje i za mnom mi popravljaju. I tu jeste cilj bio. Dakle, da uradimo građanima ono što je potrebno. Kad već nisu, da ih upozorimo. I suština, nije ovo samo ovdje. Ima brojna takva mjesta su sad počeli popravljati, pogotovo tamo gdje je od vodovoda uništena cesta, razrovana, pa su ostavili onaj kamen, idu sad to sve asfaltiraju po zime, nikad to nisu radili zime. Čeka se uvijek proljeće. Sad se radi zime jer je sramota video, kad vidi se, ne možeš reći nije. Izmišljam i ne slaže, ba nije to tačno. Dokaz je dokaz. Šta je poenta? To što mi to nismo znali prije, što građani nisu znali prije, što mediji koji su na budžetu grada Tuzla su u stvari, nek se ne ljute, to je činjenica. Dobili pare da ne prikazuju to. Prikazuju gradonačelnika gdje on hoda, gdje je to nekakav sjaj, šminkaj, a ovo ostalo ne smiješ ni prikazati, na krivi imate medije. Oni kada bi prikazali te rupe na cesti, sam mislite da li bi dobili budžetska sredstva gradonačelnika? Da li bi je predložio u budžetu da uopće dobije novac? Da treba ni odgovarati. I to je samo cenzura. Zato što su shvatili da je ljudi, kriza, bore se za egzistenciju, šuti, šta ćeš, idemo dalje. A bit će obratno ako budem gradonačelnik. Mediji će imati obavezu da prezentiraju sve nedostatke u gradu. Biće godišnja nagrada za medij koji je i na budžetu ili nije na budžetu, sasvim svejedno, koji daje i bude davao najviše priloga o tome šta je negativno. Neko hodaju traže, neki istražuju. Dobit će novčanu naknadu. Jer je suština da znamo. Kada znamo, evo gradonačelnik se, neko mi prikaže neku rupu, nije mi savjet mjesne zajednice vidio, nije služba za komunalne poslove, pa nisu ni građani eventualno dojavili jer će biti web platforma gdje će se moći svako u svakom trenutku prijaviti, napisati, slikati i neće se moći brisati. Šta je to negativno? Hoće da mediji imaju mogućnost otvorenog kritičkog dijaloga sa vama, s nama i da ukazuju i prikazuju šta je loše. Da tog loše ne bi bilo. Jer kada se vidi, kad se prikaže, ne može se reći nema. Dakle, ovih naših do izbora će biti bar 100 video prezentacija sa 100 lokacija. Već je to snimljeno. Imamo i viška. Prezentirat ću vam sve ono što je loše, što je vlast šminkala. Hvala se da je najbolji grad, najljepši za življenje, u stvari nije baš tako. To je samo glazura tamo gdje vam oni prikazuju, a kada počnete hodati ovo što sam ja uradio, onda ćete imati priliku da vidite šta je stvarnost Tuzle. Ali Tuzla će biti jedan od najboljih, najljepših gradova za življenje. Biće primjer svima u Bosni i Hercegovini šire kada se riješimo ove manipulatorske, falsifikatorske vlasti. Od sada će biti prezentacija istine, činjenica, borbe za pravdu, za grad, za Tuzlu, bez manipulacija, ali to zavisi od vas. Evo od mene, što sam ja uradio. Obećanje izvršio, gdje onaj, kako kažu, nekakvi imaju istinomir i ostali, kaže, jesu li izvršena izborna obećanja? Ja mu da pred izvršio. Hodam, idem po Tuzli, obilazimo sve. Kilometar Tuzle smo prešli, uzduž i popreko i naširoko, kad god hoćete, pozdrav. Da bi ih natjerali da hodaju za mnom da popravljaju. A boje se, radi izbora popravljaju. Nisu izbori, ne bi ni radili to. Ništa nisu bolji. Ni onaj bivši, pa i ovaj sad.
Vedo. I on to ko bivši, svakako, nažalost, zna on to vrlo dobro, on će biti samo, nek se ne ljuti, zna, marioneta. Grad moramo osloboditi od stege SDP-a, svega onog negativnog. Evo, poziv još jednom. Glasajte za kandidata za gradonačelnika Tuzle koji je prije nego što je dobio mandat izvršio svoja izborna obećanja. Ovo nije mala rupa, ovo je poteško. Ovdje koliko auta je moralo udariti u ovu rupu da bi ona postala ovolika rupa? Koliko je ljudi moralo platiti popravak amortizera, oštećenje guma, ležajeva, kinetičkih zlobova, gibnjeva i svega i svačega za ovu rupu. Hajde, ali da vidimo, nije dovoljno jedan. Evo ga, evo čovjek vozi, samo mora ovamo slalom praviti, suprotno odemo auto. Da vidimo kako će ovaj drugi se snaći. Dobro, ovo iz prakse ode drugom stranom. Možda pravi se čovjek Englez, pa voze lijevom stranom. To je sad u Tuzli evo popularno. Kako izbjeći tuzlanske udarne rupe na cesti? Vozite lijevom stranom, malo se pravite Englezi, ko što se pravi Englezi naše vlasti. Evo, pogledajte rupe. Evo, vidite rupe ovdje. Evo i ovdje rupe. Evo, na malom prostoru. Pozdrav, kako ste? Ja sam malo. Došli da kritikujemo, pokažemo i kažemo da ovo više neće biti.